Poštovani gledalci, dobro večer, vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Dejan Ivanović, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Evo, danas smo u poseti Radmili Pavlović iz sela Dobrovodica, opština Batočina. Doneli smo paket hrane i higijene. Ona je jedna starija žena, od 70 godina, koja je i operisana i 3 puta, koja je i ujedno i socijalno ugrožena, jer ima penziju od 15.000, živi u domaćinstvu sa sinom i 2 unučadi, tako da njena primanja ne može da zadovolje čak ni njene potrebe za lekovima, a kamoli za hranom. Zato smo doneli bogati paket hrane i bogati paket higijene. Znači, selo Dobrovodica, opština Batočina. Radmila, recite nam nešto vi više o tome. Eto, kad sam videla da kola staju pred moju kapiju, mene sunce ogrejalo. Mi smo već jednom bili, snimili smo, kuća je isto u problemu, kuća je počela da puca, krov prokišnjava, tako da ovom prilikom smo doneli paket hrane i higijene, tako vidjet ćemo preko nekih sponzora, humanih ljudi, da pre zime uradimo makar jedan deo krova da ne bi prokišnjavalo. A za sve ostalo vidjet ćemo vremenom, jedno po jedno, da donekle dovedemo u red, jer Radmila je žena koja vredi za pažnju. Da moja deca ima da se zaraduju, šta? Normalno, Radmila, uvek smo tu da pomognemo, ali hoću da kažem da vidu kocku šećer. Da je po projektu koji smo mi pisali i aplicirali u opštini Batočina, na ime tog projekta dobili ovu donaciju gde smo doneli Radmili i donećemo svima kojima je preko potrebna, tim staračkim domaćinstvima, ženama koje su same, koje su glava porodice, a zašle su u poznim godinama. Tako se još ovim putem zahvaljujemo i opštini Batočina, i našem humanitarnom udruženju Patriotski blok Srbije, i humanitarnoj televiziji, koja to sve zabeleži i proprati. Tako, Radmila, tu smo, pomogli ćemo koliko budemo mogli. Hvala i svima od srca, od srca. Pozdravljamo te i uvek ćemo. Tako. I uvek ćemo da budemo. Hvala svima i nek su živi i srećni i što kaže, pa i mene da se sete. Uvek.
Srbiji u posljednja 24 sata registrovano još 701 slučaj zaraze koronavirusom. Od 4997 testiranih uzoraka od posljedica COVID-a preminula su još 11 pacijenata. Na bolničkom lečenju su 212 osobe, od kojih je 18 na respiratoru. Objavljeno je na sajtu COVID-19 RS. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 19. marta 1949. godine, u organizaciju Udruženja hollywoodskih stranih novinara dodeljen je 6. Zlatni globus za filmsko ostvarenje u 1948. godini. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1987. godine rođen je Miloš Teodosić, poznati košarkaš. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2003. godine umro je Dragan Stojnić, poznati pevač šansona. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Ohridu da je nekakav dogovor postignut i da je zadovoljan zbog toga, kao i da ništa nije potpisao i da nije bio dan D, i poručio da se ništa nije završilo večeras, već da tek počinje. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsjednikom Europske komisije, Josepom Boreljom, i specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Beograd i Prištine, Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom razgovora u Ohridu: za nas je važno da kreiramo ambijent u koji će Srbi biti bezbedni, gdje će imati svoj mir i gdje ćemo poštovati Ustav Republike Srbije. A mi ćemo nastaviti ubrzano da se razvijemo i napredujemo. Ove godine očekujem 4 milijardi investicija, otvorit ćemo još 107 km autoputeva, nastavljamo da radimo, da se borimo još snažnije i jače, da nam tempo bude još brži, pobedit će Srbija. Napisao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu uglavnom oblačno vreme. Temperatura od 9 do 19 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativni program Humane TV Plus Lapovo. Budite i sutra sa nama u isto vreme, na istom mestu. Doviđenja i prijatno.